Badwam TV Badwam Jumadi eso omre no adaje a odi ama yenti yada se na uti enwumwe no ana say wa wonim se Dr. Time da so na wabe enkroma abedi akiri ka se enkroma abedi akiri so no ahanya na abedi akiri kra ne twin because ono say 21st September ti no ko social no so Dr. Time da so ngwa o dinner time. Now, before no may introduce your dog, no maminka will say health tips, no endpoint homeopathic clinic, one mother Roma, and your day a bro won't, you know, memory in Trimike. Now, young call endpoint, now young call checking young prostate, you know, CCA or scanium free, lab would over Chiabi, Samson and Ma, or by how would you monso, Sebia, ye kama, a day at Maya, endpoint or ye Juma. Juada ko si memenda no pa no so de ko si anwumre no so branches ni bi wo sprinters ye nkran ene shell sprinters shell signboard kuma se kronoma boahia wo angel school na chi takrade anaji estate tema committee 22 tachiman hensa esiama yenzama yemfre endpoint wo 0244 867068 0244 867068 and 0274234321 endpoint homeopathic clinic the end to chronic disease one other Roma any the health tips in a bro china sabre no anu aka ye ho na ya to so Dr. Edujanfi Kumenini aka Dr. Time da so and it's in a jamu dog yam akwaba yes I am ma o awoda pa biem belated one and come out yes they dey word too much birthday when no wanya say no. Oh, dog. Oh, higher power. Me am me ye papa. Na any matter say hospital bibi e fine. Nyankopa Adom bibia ye kama. Bibia nzo e koso kama. Na no pese me fa mo TV so. Na me da adofo bi ase. Kwa na no birthday kwesiada. Adofo ebeja me titru SD enyumtofo. Oh, enyum na die baby ya enyum mama. Oh, Maya Maya. Ne die kama. Wose wo Dr. Maya, wose wo yale no na eduru ni ho. Ampon de no ya dance ni fi se o maame stroke yale. Na de ya na won se bebro ho a wo ye bibi man na ontimi na aso you. National Theatre last year united in praise ampon gina ho e ka kire mo se mo na Dr. Tam da so ase ne ma mi nya stroke na wo se aduane wo te age se wo de kofa na chi ontumi nante ontumi nya bibia but enna ye ka say o ma mo so twifu plus and now I can say, oh, my money was 86, I wow. 87 with me. Oh, yeah, me first day quite a while, me other doctors, the second day now, or no friend, so what the room is all about me, or by one to me. Now, so on my men and a prime, I can say, often quite time does. It was a baby obeying the beer, and no say. Obia ye jomo na aka wono dia na no birthday oberanche ne dia kama omo mutie nyum de ede pa ede yi enche bia ye be video na ye so ye bono wa ha ya san eno ono de wo ye adanse ni trese o maame enya na yaresa e wo Medimafo Herbal Hospital ti meda SD enyum to fo ne nyina se o ha kin so far away techiman be journey program no ogese omunyina ebai meda wo ase asofo ya ebai yesofo bobie ansa eye SDA Macro Central Church Pastor Gabriel amane echampon be pacho ye beda wo munyina ase ne adofo enyina na masadi bia ma divided deku onu so na onu be light ni nyina yes onu be si hono na kese enye asamketua ejele pe odi emebo ni di minti money di me da obi biara se adofo unim se unim bibi bebro wa eduru na ni dibra na yure fi ba bi odi ni sika free me sa to me safre ayalefo enipa be 200 wow na de no was sans wo
ebetena se de afia pe no one friend no esa so betena se na enye asam ketewa ye hu kakra ye hu ye kura kire sei na eti anope me for eti na na odi zana no so anye ja oh Charles yeah ana mazi onu na eye Mrs. the oye as April no de na watare ni form eno na ye too much Charles Kojo tanu onu wo tech ya oh tech ana mazi so oboas ona a design Mrs. so dear no yes na na ye reunion na mo say wari bi man oh there be na Dr. birthday a birthday na birthday na onyame israel amen onye okesi amen mo ye ma na ye fedodo enu ano no yes afi ba kwa be kan fie ho e so oje wani wa ya de o so dia o be ye no yes simu na what every day bia kumasi ni akra week bia me kosan ba week bia ekwan we from 2020 week bia no a mini akra week bia nso me wo kumasi me mfa flight me the car na e echo na ekwan we onyum ba ku bi enye ba ko na me hwe o skills enye mienu enye mienso bebre na yes na me hwe doctor akane so am ye ane no ni bi so ya yes no so ye SD for ya and o to do SD de ya so o mo ya de me bibia eye Adventist me bibia onzenke bia ke ewrade du kodum pepe so ablen kokofa ntiatia mufu bi ba free titibesi nne de meye bia no de na metie no me nsesan omo a me dom hyase no omo na ye do omo ko ye nkofo bi a beka ho yes enye mienu enye ba ko no ya sa obo bi de pa enye ba ko enye mienu enye miensa eyi bebre na Yesu aye amama uhusu anso a wo ye no obeye nso uhusu a oye na obekoso anso aye ese ya di kumase de abegu nyame ya do ma 2nd October nti kumase mo cheche ne ma oh Monday no 22nd ye cheche ne ma no oh this year me ka say ne ma ye cheche ye no ye nche bi sada wow and say TV no ye ko ye nim ye use the same 32 but now we a smart TV we wonya Netflix YouTube BBA mobile phones no so no ye che Samsung Galaxy wow A76 and the name a channel this year no TV no much TV no kumase ye che 70 and ye che 30 mobile phones no 30 and na akra so 2nd October and so ye che second mo be che TV 70 ni ya che mobile phones 30 e wa akra afi o mo odi to nyina e mo ni anwa na de no kura Sunday na nwumere no na nipa abegu hospital ho no na nye asam kitwa de omo so akire odo o ma kire odo na nyame adom se obegina wo kwa mesi wedi egise Medimafo nko a hwan na nemre obebu ni pa no wa che TV wa che mobile phone mesa ye school bag esa chema na me mesa say empayfo ina so omu hia bag empayfo ina so san to go school o just a school bag so na pa ni wo je o de command bag che eniema che ye no adofo so be che me niema então so me da o so ase yes me da mo ti tulu pa ni me ba na esun from Dr. Lawson. Oh, Lawson Herbal Center. Yeah, Lawson. Wow. Yeah, one the word Lawson Media. One in a year, Mammy Becky. Omuto beyem adoye kama on say me kan na so manya asade bi so me so fan koma me Mrs. What dear papa bi? Beta from Madepa. Ono so ma me fa asede ma no. E ma no. Ne munyo yanka wunya ho sa. Debi o san to ka cheme. Na de afi bia ya de ka. Birthday. Yeah, we need range level 2025 model. Jenesi eni mu ya na. Enye eno. No wan fa. Eno de me nyan la matenam de but eno na me de call me djuma Monday. But me nyan fan fa ayi sika obo no koto range level 2025 model no nenye asam ketwa enye enye ba ko
enyemienu enyemiensa bebre na erade aye waye dodo so mo ani mere tape utie nyum so se na busan bebi ofri yes so wunni mashase so wunni mashase a enka wo bete mase sa no kore enka wo bete mase ena se wunni mdu na wonte mase no because eye bebre enye baako ena enyemiensa bebre enyum na dedo mo na yes anyum no ye flow no ABC omo wo kwada so SDHH omo ya de yeah omo na won say enyum na ede omo to omo say SDD you can't do away without them enyum de oboa enyum de oboa enyum de oboa meka uma bi na menenu bayi comfort ano na otodum ma comfort de wawu no wo say SD for wo say wo mo nyum nsem mu na wo mo tutubi ena o mututu bi de yenyum yes nti SD de ko ba nyum de a nyakopon ya adoma na o twede e wo ho na me di to join premium service be baso Friday premium service be baso eno ye premium appointment service e be baso eno ye one on one ye be ma time na ye ma wo code na wa for 0591 202375 0591 202375 eno na wo be frɛ na wa book wa appointment na wa be share Dr. Friday nyame ya adum so Thursday metena se nyambo akina metena se o poku ase mayera ba akina no mra no nipa bebere wo oje wo card ya na wo di line so by Friday dia wo tia 200 book wa appointment ya ye ma time no ye wonko awo time wonko awo time na edu ho na ya show ana na nyina wo ha till last 2 weeks there so last week ni see a fire service no yeah adanse papa we edie ani ayaresa wonyan edu ba bi a wan hwe obakata wo yale obi na eyo because obi a ya promote no wanya abasobode yes wo ose abasobode ni kura no na wo kona na ne nine chim sei eno ano no enti wan because we dey eye humu enti wo kan ose before on say dem make say yale ti ma Kristo ni wan hwe wo ba akotena abosomfie yale ebetu ma Kristo ni akotena abosomfie eye easy dem make say obi yale wan hwe ya wo fa janai kura say woni na ho beto na obedi so obi a onyare dade on temase na ode wa yale dade o mi say da yale esitie enu nti na Nyankopon adom wayi Dr. Tam that the nations Dr. Amagana for say yale bi a how bia yale a how bia tutu America bra Medimafo Herbal Hospital kumasi ye bu akwa gogo na nkna ye pokuase mayira medical ka say ekron de mayira na so wo mo anya anyira because of say Medimafo aba be PM ewo ho na 2025 DM say ade a onyame de ba pa ya awo awo no ebu because say one mind bi ne yere on say ye no awo duro no wo bagie a ye woda ba akopɛ ɛna ye woda ba akopɛ wo busumi mu a that day na wo de eba bagie duro no it is a be afia wo ba ye hwɛ so wo de bi a on the 16th na bagie wo de enti ye da ba akopɛ na ye de ya wo duro busumi mu nyina enti ono da ni si kwasi ada enti wo mo so firi nkran na bra no se on the year free UK and the bar so mo ba be ye awaduro ye instance one very like on ba ye check ye no how bia so no because no so mo di kan aye bibia ho but omo doctor since ye hu bibia nyinsen so a ema etime so Sunday mi wo kumase and no say no me say me doctors no be ye wa say wunti na ye hu ne say ye banti oni na yire fa ka etu ka frakra be kumase if you kwa na me ye de me ye no me fie na me ye na me de ma wo mo eduro nso wo de ba na eduro ye no no anajuju mi no eno pe na ye no eduro no sa wo ma 12 no si mo ba kokora beto so wa say eduro no hey
enti 12 no edu okra dia wona ti du mi no boy ya na dam so na no ebo enkrofo sete wo malam ta so wo wish me happy birthday enti wo mana ebo 12 na wo mu start di gum ena wo no maduro no enti ana wo no kunu so sia ba ko ama no maduro no wi a ena opa night na wo no maduro pa tanyako because mu nhia biem kusisa bosome ne beso enti bosome so no ofre me say oba no be ma ne be no ma na duro no oba no pa na no na wo de wonu wi ana no ukuna hia 12 ho no a se satem de mu hia se ne mo betima ya ma ade ache but that night ne pa na eye mo de ya efiri wa mu hia bosome no biem enti bosome so no ofre me say menses naba na me say me check here me say there be any class I didn't ask aba no say obusume so aba ti me ka say o mo mla but man say hu wo me say bia na wo mo abama ye de abu enti be 4 to 5 months ananu na oba say e di 3 months no on so say ne meses ne buy the follow month so about 3 months na say oba no wasesa e no ma doctors enko check it was na 4 months time Omo check me so oba na nyamntafo. Hey. But se wa omo siso no. Oba ntimi nkeli. Baby no. Entomo ma ana omo yi nkwara no. Ana omo ko South Africa. Ko share incubator. Na kwara 4 months pa afia. Omo picture da me phone so say akwara 4 months no. Me 6 months for. Nyame di enepa afa Dr. Edujam Fimu. Sa eduru we ni pampem mikra me ye eduru no. Eya na me say twa me hu suru. Nwanwa. Sa eye dien ewade. Emre na so dog. Eye dien. Adanse na ye bebre. Eye bebre. My number. De me kaka ne pa obi ase. Ya le bi ha o gise de wowu ana ye sie no pa na emfa no ma. Se wumu na ye nsie wa. Medimafo Herbal Hospital Pokuya se mayela. Kumasi ye ebu akwa agogo. My number ye 0244 774282 0244 774282 and 0500 727215. For the number yeah, and then me kwatnas echina so metina so Friday premium service. Tier 200 na be see doctor one on one. Na me catch we say so abubu kura gu famu a ewurade nti ye be hye no mako ama wasore agina wona. Yeah, that's Dr. Time that sort on the whole month ye ne dia. Nti ebia na wonye wo de fama no. Na nyame enhira won so. Yeah, Dr. Sepapa na Women in Worship Holy Spirit Experience baso nyame ya Adom 25th September na ebekoso nti medofo ye nyina ye moaboa ye ho na ye nko Oil Dome Royal House Chapel Kaneshi runabout na ye nko experience the Holy Spirit no ene adwomtofo no de bebre ene wo mugumu ya wono eba Ginnet Services na wo de ye Women in Worship Jumadi no eba ntimisro edane du ho a 25th September na onso odo ho ahyemu bi na say echina no no sure na cervical cancer no eguso a ye bodawro no say ye be mankura from 9 to 14 years no free vaccine free safe effective e be bonkura no mayiwa no ho ban afriko krameto a wode na no penifo no de ye nya awie ho ba se obetumi akọ ye be hwe ye o pap smear no na ya hwa wode bibi wo ho no ma ya boa wo bibi ani ho so a na no ya bo pane wo de ndie protective sa ba enkrai die 9 to 11 14 die forever omunya sa condition we biem de nyame asese ye nya duro bi etisa ti awofo ne about time mama you school mu ba bi omo bia si ehunu apomde adwuma ye fo no ani diem ti won mo se ne mo mofra no pane o how bia ni ho side effect bia ni ho ne mom ye bo ho ban de afri kokram a eto awode no anonti edu ho no mo a na wama ho kwan na wo baba yo no yetumi aye dog wo betsa ho ani die mo na fe ye birthday foi wa wo de day born foi ye ne won mo edi ne kama happy birthday nko Emma Winifred happy birthday enko ma radin sure no nyo kese osise wo be ye kese pa wo kwa na enye tenten we ye kobi pi
our sound department na de Emma. Happy birthday enkoma Diana Kwache onkwaso waguna suedru onyame onhira papa erade emma sedie nya mo nhira emu odin emra wakwam onyonko precious ene we show happy birthday sanso na happy birthday nkoma Mrs Benyiwa Kujo we free wo mane abusua ni nyina ho ene we show happy birthday nkwatenten ayare ne kekanim ene we show Mrs Benyiwa Kujo happy birthday enkoma happy birthday nko Emma Priscilla Mensa erade en munyam nto so erade mo hu ban nyumfiri nkwanhia amane ene ensohwemo sanso na happy birthday nkoma boss lady happy birthday enkoma boss lady we free KK for su kofinti ne kimpi and a boss lady always show happy birthday onkwaso erade ntine mu nchiro onhwe so na uhuma asem glorious birthday nkoma Daniel Obin Konedu ono na CEO ma OB clothing ewo baby ani ai papa wonkwaso nyame nhira onye okese ontre waduma no mu ontre ahie no mu na omawuni wonkwana eme Daniel Obin Konedu happy birthday enkoma brajo na ewe show happy birthday sanso na happy birthday nkoma Emmanuela Kwache Abuaje obapa erade nhira erade nya okese onyu frink kan wa mu san ni musuo de emparo de wonkwana men e wasasi so Emmanuela Kwache Abuaje happy birthday to my beautiful wife Mrs. Lovia Kankambuedu wonkwaso ukno Kankambuedu a enida kwan so obepre MPP chairmanship na we show oni abusua ni nyina obapa wonkwaso erade ntene mu chiro pa na onye okese kosi se obeye kese afi birthday mu kunini ye happy birthday dog na no Dr. Eduwatin point to me party clinic and Dr. Eduwatin birthday on way onye bi dog yeah the birthday bema waba Dr. Time that's all watch you say the birthday they are why dinner so one corner near what so happy birthday Dr. Eduwatin Timothy me bia yeah papa yes your birthday onkwaso onyame ntine mu nchiro adoye no waye mu yenti erade nchiro nchiro fiefo nyina onto kwandam de wonkwanam men ne hunu wo mama ni nyina ni nipa bia wo hira wo mu bia nso ni nyini ne hu wo mu nso hira no mu nso mehira onkwaso erade nchiro Dr. Eduwatin be bia onim ni bia frɛ no send number ndem nim dada da ho frɛ o say dog if you say na your birthday kan shansem gune so na nhira na adema no bi wa beso so Dr. Eduwatin onkwaso birthday fu ni nyina ni aha na bema kwan na de asi se wo de ya anya ochna ewo ho ye Ashanti Regional Minister ne birthday Dr. Frank Amwakohene Dr. Frank Amwakohene happy birthday enkoma erade nhira onye okese kusi se obeye kese onkwa na nya tenten wahenie na nya kese erade ma onimdie ni nyansa ode beboa ma asante ejira ne na so Dr. Frank Amwakohene happy birthday enkoma me da say ye kwei na mamboatema ye krado e de ahosepe eto so koso ma afide ne na Adom TV fi se wazo yi ekwaba